大家平安，又拜tu cho ka jam jaman nama ka jinana surivat. Saka tu cho ka jam jaman auruita supui na kai no tsama si imazai to pitirua sangasan. Imazai to tiro sulatan imazai to tapuru ka tu tiro kayan patudu sapuru ka tu dosa kayan. 彼得前书3章13节到22节。No naki pasa etemo na pasusu toa na ngwa aki timana na zwa uri pasarapai tanumon lakwa nuka sarapai mo na masano na ngwaan na mangwa emon maya markot no rekuten mon maya sa maavavos ta malairai ti Kristo ulamo na naya sano paalai temado no izwa tsau wa kivada tanumon toa patara no puzangara ni varo ula nama padiro anu varo a para orao toa no sitevra na padaroai lakwa ulamo na semora pelan na paalai kaya madu a temevra ula nekano shika sarkuya-kuya i varong no mayata zamon ki masya sakamaya azwa maraka semam pasaryu tanumon a semam paatereng toa no shikudana nangwangwa toa no kini susuan tai kiri situ no shikirain toa varong no atsemas sano serapaya masan no pina susuan toa nangwangwa tanangwa anan toa serapaya masan pina susuan toa nakuya-kuya ayat toa ti kirisitu uta namasa ya masan pasari-sari wa kintan timadu a nangwangwa a nakitawari toa marka nakuya-kuya tsau-tsau toa si tiakan tanumo na pasa tay ayaw toa semas au no pitoa kina tsau-tsawanan pinapacay timadu no pitoa vavakan pinapavalot timadu pai na masang vavaka nga timadu sa vaika temau chikar toa kai no semas toa zwa marka rinuso nga vavak mavana zwa inika na masaru toa semasa tsau-tsau kilalava-lavai no semas ka padire-dire ti noya toa barkol pai azwa ana sematara di toa barkol inika na macai toa teleb sa kapas eling inika turovo manaro sakamaya aichua zalum teleb sini pakiamau toa kipakiraurau mavana no shika mapaselingan tutsu masan kina mevalutan ni Yesu Kristo au patarvan no kipakiraurau ini ka mano kisukungai toa kinatsavatsavan mavana shika nekano noa sarkuya-kuya ivarong shiki etses toa tsemas di Yesu Kristo i terivavau anga izwanga i tekanavan toa tsemas palava-lava ke toa zwa marka sa skaulan i terivavau ka toa zwa pinaka ro palava-lava ka toa zwa pinaka pupisu-pisu ra mapulat ai chukai no tsemas sinivichi ke mazai toa 彼得前书的3章13节到22节ai chua adinautan kinusupui nanga agamalu tayaw imuna maruluay tu so kadamdaman na siniputarawan tanutin shiri de i iya ya kipakiraurau 彼得
鼓励信徒要效法基督，以清白的良心面对各种挑战。效法基督是一条漫长的朝圣之路，并没有捷径。人要亲自经历与基督的同在，将生命与他连结，一起走过高山低谷。要把一切忧虑都卸给他，因为他关心你们。要警醒戒备，你们的仇敌魔鬼正像咆哮的狮子走来走去，搜索可吞吃的人。你们要信心坚定，抗拒他。彼得前书5章7到9节，最后必能抵达终点。今日的教会努力传福音，不是让人受洗就责任完成，更要引导人再思信仰意义，尊主为圣，凡事效法基督。恳求主帮助我们信心坚定，信仰根基稳固，使我们愿意以生命为活祭献给上帝。Sinaya tiang tin tu soka zaman-zaman sini pau pisu sini pada royang ata tiang tin la tinana kemelang pasusu saka kiparain tu atia seman saka tia kisamulai la demutu atia saruan ayakena pasmarau tiang tin saka tu soka zaman-zaman na sini pakini min tiang tin。洗礼对我有什么样的意义？ Anama Putarvan Tua Pakiroro Tianusung Sinaya， 洗礼对我有什么样的意义？Atutu mana jasikin naman, lajina kinaman nama gemalu, kianama aku sini pakiroro， 对我什么样的意义？Sinaya lajina nakinaman saka kainuli。主啊，求你赐下力量和信心，让我的信仰根基稳固、巩固，坚定我的心，重建我的生命。我愿活出美好的生命，成为活祭献给主。奉主耶稣的名，阿门。Mari tu cakap teman-teman, nama kaji nami sasela ngasumu putua kai no cemat, lamun na kinijang, lamun na pinapopi suruh no cemat. Ayatwa na remaloi tina patsun, na remaloi tina sumpu tua kai no cemat, lamun na mangwa, lamun na suliva tu cakap ni dawan, 大家平安。